Ana. Bul çoğun uyuru. Kança baş paraz berdi? Yerde aldım 19 baş. Tuvar. Menen o. Tuvarı 18'de. Tuvarı 18. Былтыры дағы құлын көйлі. Bu yılдағы 8 алыптыр. Анан ушул бары çoğun үйрü, çoğun beleri, айгыры менен бары сатылат. Азыр bir сыйра маалыматты берели. Анан баасын айтат, чалышып сүйлөшөсүңөр. Балдары менен канча азыр? Balası 16 tay var. 16 tay. Yenesi 18 tay. 18 B. 36 falan. 36. Анан бул жерде çoğu kançаны туган, кичинекейи канчаны туган? Ең бенин ең алды 6 та туган. Ең акыры 2 та байтал кошкондон кийин. Олар 2-нчи, 3-нчи тайлар. Мына экинчи тай мына бен. Но бе экинчи кулуну менен турат экен азыр. Кулуну ургач экен. Но карабечи карабе. Карабе 5-нчи калды. Акбайпак карабе 5-нчи кулуну эркек экен. Айгыр наркы алдыда кетет. Мына бе ошун бул ашы 2-3 жылдык бейлердин аралыгындагы байталдарда бир үйүлгөн. Мана. Эми азыр бул жерде канча эркек, канча ургачы айтыш кыйын болот. Мындай тартып 8 эркек, 8 байтал экен. 8 эркек, 8 байтал. Жарым эркек, жарым ургач экен да. Анан муну айгыр ушул өрөөндүн эң палбан айгыр экен. Бу 3 жашынан баштап ушул үйүрдө экен, но үйүрдү эч бир айгырга бербейт экен. Жада калса наркы сур районундагы качат экен муну көргөндө, чайнайт дейт. Азыр бунун өзү атасынын үйүрү өтө күчтүү болгон экен, Азыр бул жерде Алмаз палбан ошол айтып берип атат. Азыр маалыматын толуктаган суранабыз, айтып бериң деп. Ошолордон чыкканбы, ошолар бунун атын ушул аттын атасын саткандан кийин мына бие былтыр Каракашка тууган эле, билесиңби? Шон тай мына бийди байтал тууду да, ыргачы. Мына. Шоколад бейгеде, шоколад бейем эркек тууду бий. Ушу шоколад бейиңиз жылда эркек тууат дедиңиз, Шоколад каяка кетти? Мына чорный дельфиндер. Мына атайам эркек. Анысы коям. Мунусу жерденин баласы, О, наргы бейем. Бунусу наркынын, экөө тең эркек экен. Бейлер бирок чоң туугандар. Чоң бел. Мына бейем. Качканын ба? Ургач экен кулуну бул. Эркек экен. Эркек бекен? Кашка эркек экен. Кашка эркек бекен? Эркек экен. Bu yerdə iki beyinin tayı yoxdur ama saman beyi menən o köp beyinin tayı boğdu bir. Saman bu iki bey birönükü dediniz ha? Yok köp buna konuşundu başka saman. Bu satılmaya kap geçişen mümkün. Satlayıncısı kalıverdi. Buna doğanlar. Bunun pulunu erkeği eken. Aylantıp gösteririz. Andan keyin Şokoladga жетпей атам да ошо ортого кирип кетет. Бекин алып атат ошо. Мына эч качан ургачы тууган эмес дейт. Жаллаң эркек тууган дейт нарактан. Нар кет. Аяны жанында кет. Айгыр. Айгырдын маалыматын жакшы билесизби? Мен атасını bilem. Атасынбы? Atası Cakşat dedi. Gelin айтып бериң. Кимдин аты болгон? Ata egesi kime denem ölüdür? Erali degen ana o Aktürpak jaktan bir bala bolgon. O şu Jallavat jaktan ap kelgen onun torunu. Bunun atasın? Bunun atası Jallavat jaktan kelgen. Anam bu attın atası şu rasaya жүгүрүп жүргөндө bul ana 3 yaşarda, 4 yaşarda bul aygırlığa şonun balasına kaldı. 3 yaşında algan. 3 yaşında olgan. Beyesini satıp alıp şondan tay kalgan buğa. Kelip şu erkek tay tuğan. Şu 3 yaşından beriyle bu aygırdı. Azır aygırda aldığı at savagan at bul.
Lüboy aygırdı quvub çıgatazdı nemeden. Mına. Aygırda жүрgönden keyin muştaşak болады eкен da boksyorga okşop kalады eкен. Şuntu hazır bu tarif var. Biroq ulaqqa salalak bunu. Tolga aygır vazifasi. Mına. Lütfüllä aka bu özü at bolup kança meneldi bulat? Bu bir yıl 1,5 yaşarında kulunu da mingenimiz cazı menelgen. 1,5 yaşarında. Ha. Cazım menelgen. Baş katlı qırağıda qiynalışkan qiylir götürdüm. Onu koyuverip 3'e çıkma bolganda bir kışta boş жүрgөн özüm yenildi. Tutup ana жылы suga Kocaşkenге bir barıp kelgenmiz, şonun beri boş жүрgөн. Boldu. Oşam boyunca uşul üyürt. Biroq tuğandar kolundu tegiz beretken de. Bu janagı Mustang ele olup kaltır bol. Emi janagı ulağa çavam degenderge dele tokel bolsa bolot. Atası dagы күчтүү at болгон экен. Түгү жаллап аттын аты дейт. Азыр жашы канча болуп калды? Канча жыл үйүрдө жүрдү? Bu hazır 5 yılca жүрүp kaldı. 5 yıl. 8'ge 9'a ketdi, ошондой болуp kaldı. Siz точносын билесиz да. Ооба. Өзүңүздө туулган болсо. Мына. Bunu hazır tutup binip köröz degene kıldı da Aa. vallahi. Az bolsa video kıldı. Boldu. Muno kara erkek biken urgaç biken? Urgaç iken. Muno erkek eken. Mına. Noç sarı erkek eken ne urgaç bu? Erkeğe okşayt. Urgaç iken al. Bana erkekten erkeğe. Erkek. Beylerin kaçıp gittiği bardınız. Oo bitken toxtagan. Tegiz toktaptır. Anan Lütfüllege. Bu bağını kanday koyuyoruz bularga? Bunu endi yeni büyürmeden satam dep çeştim. Kesiyorum. Biri azı bitte satılbaydı diye. Satılsa bir yürüyüşündayça. Bular çoğu göngön de. Kaysıl jerge aparıp demege satılı ajırabay turgandar. Anam bahar geçey Karaş kıyın dese şu yerde jürüp duruyorlar. Bular mesleği. Baharda caz boğun deyip de caz. Kalagan cağap kesse bula öğretti yürümeden. Anam bu beyler beylengen emez. Opşecip Sağılgan emez. sağolgan emez az o. Mına turgandar. Ap ketkenden kurağa jükte ap ketse buladı eşkin ozak kurağını koyup. Den soluktары bары жақсы екен. Bir bey gördüm. Mına. Neler kişine tıtılgan eken. Hem bu hiç nerse emez. Aysa. Anda kaşıngan okşayt. Ya bular çimunda arkasını taşıgan da harçaga. Ото мына жанагы тону таза кулундардын дагы, бейлердин дагы бар жоо жүзүнө чыгып көрүнүп турат. Bu бардык сенасын бир айтасызбы же чалгандарга келишип айта бересизби? Ya aytıp koyuverem ben de onu çalıp oturalım. Анан айгыры дагы ушулар менен кетет, а? Şimdi biri yürüdü bir adam olsa aygır diyem alam dese hoş böyle. Aygır diyem. Канча дейбиз? Айгырдын баасы кандай болот, бейлердин баалары кандай болот? Şimdi şunu üye dışında çalam dese şu biyelerini senası da ketöret aygır. Айгыр. Anan babası aygırın senası başka da. Жакшы. Bu böyle biye satılmaya kalsa taylarda delini satıveririz. Ошол жагын дагы сүйлөшүп коелу. Şonga bir yıl sal vaktırak çıkarganım da. Азыр мындай кылайлы анда. Азыр эне бала бир сен айтың баарына. Анан кийин кулундарына неме көп болуп калса спрос, кулундарына бир сен айтып коюң. Эркек ургачыларына. Анан ошо менен аяктайбыз тургандар. Buna kara beyler juda katta beyler. Çoğun beyler eкен да ба? Бул эми сиздин чоң үйрүңүз да. Endi tapkan meyin etiyoruz şunca yıldan beri şu talada. Анан туугандар мындан кийин дагы нар жакта бир үйүр турат, андан башка дагы 200 жылкыңыз бар экен, а? O olur baytallar. Baytalдар. Жаштар. İyi olur da. Кийинки поколенияларынан Кудай буйруса чыгарабыз. Бу Gel. Бул азыр бойлордун примерно айта алабызбы? Кармалган эмес да эми, а? Malgan emez tabiler. Бирок муну бе, муну турган бе 1.60'ты чамалайт ушу. Эми негизи бе чоң көрүнө берет. Бирок эми көз чема менен. Karabayır beyler de. Тегиз. Tegiz karabayır. Aralaşkan da yok.
Bu kaysı жылдардан beri keletат bular? Men şu 2008'den başlap жылkı kıl başlagan ben Rusya'da işlep geldim. Şondan beri bu ama ona beyler özüye sözüm paylarım. Enelerin satıp utur satıp turat çoңдорун. Jaşkı traktör almaşıp ketdi. Жашартып турат экен. İki tane sur da var yani şol özü katta yürüyüş şol edet. Onlar jaşar buları sal ketdi. Ana. Аны сатып çoңдорун сатып жашарып калды. Oturup koşup onga. Ana. Эми Lütfüllä aka. Bu senaların aytın эми. Endi satayında gelmem. Yaxşısın satayında otamda bir oğa sayap sal. Tayar Mehmet ayan bu. Bir yür. Bir kılışam kıyın öyle. Tura. Yaxşılık işke. Satayda degen. Bunun bağlarını endi 280'den koysam mı deyim optum. Ene bala. Yine bala. Eğer baldarına kardar bolsa, anda kандай болот? Baldarıga kardar bolsa erkekleri 100 kamı var deyim. Baytalda 80 kamı. Nargın yaşandaydı. Ооба. Эми туугандар айта кетчү сөз. Муну бейлер мына кулуну менен мына ичинен дагы баары анык токтогон бейлер экен, көрүнүп эле турат. Кудай буйруса жазга барып дагы туйт. 280 баа коюлду эне балдарга. Bir yüzde saatte yam şu senada çıkıyor. Beyler katarıda. Mana. Ana bu olsa bitta satılbaydı demek. Bu Taylar sat verebilir. Мынакей туугандар, анан адрес кандай болуп калат эми өзүңүз бир айтың. Adres Kadamcay rayonu da Batken oblasa karayız. Kızılkaya'ya жақынбыз. Batken'den kireverişine. Telefon номерди да озек айтып коем. WhatsApp nomeri 73 menen 30 24 20. Ramoygo 995 menen 11 09 82. Ушул номерлерге байланышасыңар. Биз экранга да жазып коебуз. Өзү негизи мына ушул өрөөндө эле жүргөн. Азыр кой берсе жайдына кетет, а? O koyup gitet. Anam kıştan çıkarı verdi. Şu yerde жүрөт. Ançaktan gelip hava. Өзү негизи кышында чөп чачасызбы? Той жетет. Ана. Туугандар, ону айгырдагы такыр кармалбаган экен, Бирок азыр эртең көрсөңөр багып койгондой да, ошон үчүн айтып атам да Мустанг деп кайра-кайрачы. Кармалбаган аттар негизи этин таштабайт, оңойлуу оңдоп алат мына. Карасаңар, анча-мынча жемде турган аттар азыр мындай эмес. Бою 1.60 чамалуу. Эми ошондой эле болсо эле көзгө чоң көрүнө берет экен. Тамырлары дагы чыгып жүрөт экен. Аттын ден соолугу таап-таза экен. Бу, значит, така деле көрөлүк окшойт, а? Yo, жылы су карганда алдын эле такаланган. Алды. Арканы такаланган эмес. Сонту барып келген экипти алдыңгылар такаланган. Бейлерди да көрсөтүп коеюн. Лайктан басабыз туугандар. Комментарийни жазып калтыралы, ой пикирди. Мына ушундай бейлер ар бир жигитке насип кылсын. Буну дагы мээнет кылган, караган, мына үзүрүн көрүп атат. Жылда кулунса да, жылда ичинен бир-эки эле жанагындай карышкыр алып, ушинтип жок болуп калышы мүмкүн экен. Бирок калганы толук боюнча мына кулун сатып жүргөн адам. Назигирак ушул кулун экен. Эң кечкиси да ушул окшойт. Бирок энеси чоң экен, жана данчактар болсо. Keçiler tuğup kaldı. Эң акыркы ушул туулуптур да. Калганы баары чоң экен. Көкбе, на? Көкбе кысыр. Быйыл кулуну жок. Kaçmadan bir yılgısı yok. Быйылкысы жок. Жазга чыгып, Кудай буйруса бул деле. Бу жашы канча бунун? Bunu şu hamasıyla bir değil. Şu 4-5'te tuğan değil. Эгер дүңүнө келишкенде ушунун баасы арзан болот. Муногу кошунасыныкы экен. Бул кала. Egesi deydi. Eğer sat verebilirse sat verebilir. İkiler olsun. Жакшы. Содаңызга берек болсун, а? Бисмиллага. Gelgenin rahmat. Кудай буйруса. Göndergen rahmat. Komentariya bu diyamcıda çalıştı. Okuyan gayan vakit bu adam söyledi. Бу сатылгандан кийин Кудай калса кийинки поколенияларга чакырын, а? Kuda kalırsa bir yıldan keyin paçın kılavuz baytaldım oldu. Arzanırak koydu. Мунугу
Tegende adam paçın suray tekende seni. Ne doklayın derman böyle. Lan maşını aldı. Ötke öğrense ki. Ötme de. Blok kırgız. Anca. Velosiped ben 40-50 kilometrede motosiklet. Şu koda acımayla öyle. Yapma işte. Şu balon. Çok. Heh. İyi. Niye doğsun kuş büyüken oldu ne? Takip et. Endi Ayşe takılı olasın ha? Ha, o da halası. Varsam aytam da ya şu beket. abi koşuyorsun şeyde çatırı kaldı. Men ömrümde ismi yok koysa onu. Çekin. Çekin aynen. Çoğun uyur gitti. Aygır içinde öyle? O arkadaki ettik var. Rütük bana ne çıkararsın? Cegen de bana dikteyiz lan. Ana şu dastordan soğan Ayşe'nin ömrü uzun olsun, rızkısı palvan olsun, den solu çıkmasın, Allah'tan bir yaxşılık dileğim olsa dileğini Allah versin. Daim tüm barağın saran bulup görsün. Allah'ın yaxşı insanlarından bulup Allah özü nasip kılsın. Allahu Ekber. Maşuk kegen meymanların ömürleri uzun olsun, rızkıları palvan olsun, den solukları için olsun. Maşuk dostlaşıp yüreğiyle asmanımız da açık olsun. Allah Teala'dan bir yaxşılık dileğim olsa dileğimizde Allah versin. Daima unutmakta bir yüz İzzet kılan insanlardan bulu ilan. Amin. Allahu Ekber.